Вчера з приглашуванням побідників закончена перша часть 53-го музичного фестивалу «Дзецох Vojvodiny», ktorá še otrimuje u Bačkej Topoli, u ramikoh ktorej še zmahali 12 dzecinskih hori i 9 orkestri. Medzi njima i tamburovi orkester Kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko z Đurđova. Doteraz mi išli god mišoviti orkestar, znači za harmoniku i za flautu i violinu. To roku sme seli da vidíme čisto tak jak tamburov orkestra, da vidíme i že bi sme da budeme jak i čista tamburov orkestra. To u stvari nam dava materijal za naše velike kulturno-umetničke društva. Kad počiname kvalitetno robiti za zecmi, već budeme mas i dobri kvalitet u velikih ansambloh i to sigurno najljepša draha da dobijemo i kvalitet i kvantitet. Druga časť festivala, na ktorej še zmahaju dzecinski folklorni ansambli, mala bi še otrimať z 1. junija toho roku, tiež u Bačkej Topoli.